Kwaya gũkorwo na maandamano manene kũrĩa Machakos, kũrĩa arata na arĩa mendete mũthekania Sammy Kioko magĩthiĩ gwetha kĩhoto gĩake thutha wa gũtũngio mbara mũthenya wa ira wabici-inĩ cia kauntĩ kũrĩa arathiĩte gwĩtia mbeca ciake. Na rĩu kwĩ macambĩki macangĩire comment section ta Daktari Lawrence augĩte underline gũtũngio mbara nditũ. Sisi kama askari kuna vile huwa tunafanya kazi. Ukija kwa utulivu tunakupokea as one of our brother. Ukija kwa fujo, matusi, kurusha mawe, una expect nikufanyie nini? Tunakupotikia tu vile umekuja. Ama unafikiri Police Training College tulienda kuchimbua mtaro na kufagia barabara kama NYS? Huyo ni kama hater wa Sammy Kioko. Nake Ramsi kama niugĩte ekwenda maandamano matahua na maandamano. Nake Karo Wanja nĩacangĩre akauga justice justice, hii Kenya imekuwa ya mama ya mtu, wanafanyia watu vile wanataka, hii ni yetu sote. 1st of April, justice for him. Nake Nesi nĩacangĩre akauga Kalonzo Musyoka amenyamaza hii maneno, anaweza dhani hakuangi Kenya ama walikuja pamoja. Justice for Kioko.